everyone, welcome back. Adom yung ngasi ki video si challenge ki video ne dum title lagi su khangam mani karam na challenge no haibado. Actually I do handakan belly fat yam yawe do na belly fat to kara handa ningai ke exercise kum bataw bane. So I 7 days tak yamu yam na handa bagam ge haibado adu yeng bane. Day 1 day 2 till day 7 faw ge no video do nam bane basi ki se atum yam short oina. Adom yam video se hawningai tawrase. Kai na mai shalang lava hai ki thamoi shina nang bu kawade ngamde sagat luraga manlan kayashu nang yaw da hingbadi arai banate exercise dum toro ko mina tam ni na why haidi hana ju sung dog dog de na du adagi khong su yam na ai ge legs ka khong ge yam weak oi bdo adu oi bo haidi mana phan man chung ni na ai phan man chung mo ko sungam de badu na mana low impact hai pra kan ham adu do na tawe yam why but 28 days like 4 month amagi 4 weeks challenge ni na how this keeps going atu tawang ngamba nutigi ngamba oceano and ai gi mapuk su handa poison day 2 da chat as day 2 ne bo ado ai ngarang dang tu pa kan khu yam nai ai du soi ma le hai ba ko ai di khu gum bo do soi na hai na ado so second day ki challenge aur se do I put ti suman handa day it's like this nangi chanjaravi natauda nangi lemjaravi mityenda thamoi se fajin bangam ado day 3 ki ai bogyang hala ke ko hana adum ise sumai lai na han jantra do sumai lai dana ko ai se operation taw gi baini tak to han jantra ke no taw daw do adu di oi dre ko sise ado khara di phai ado khang di yeng ase di 4 5 6 7 4 days left lai na adu yeng raga kyamu yamna handage habdu yeng se and adum regularly sign tawani lore day 3 to lore ware khara ngasi di waba khara phai ado thindo ko di am thindo ebo ko exercise to lore kanda sum capsule ma haidi supplement oina sum chai ado oina chari capsule se necessary budi natte but adum aingonda hakchang de yamna kana bagi sum chabani ado oina chari se sigi wow life science ki super green capsule se si sine maze akoi hakchang de yam phan badu adoi aduga si se 100% vegetarian ni aduga mamon da yawa pot myam da khoi ki health ta yam da benefit pi se kai kai yaw ge har kan da moringa yaure again pronunciation chumra di khang de aduga beetroot yawe aga pumpkin seed ke kasulo yawe chlorophyll yawe and after all spirulina se yawe aduga ma se khoi ki heart ka liver ka ki kai ka do dum maintain tau bi and after all khoi ki gut to adusu adum highly healthy oina le level ko sema adum sungang le na sum chare charage masak se sumaya tawe ado ai chara da bane hai de exercise to lor kan cha don sum workout kumba to bo lor kan da kumba cha bane na phai ba ko adugi chaba aduga sigi super green capsule se ma sarak pa kan da koi gi natural ingredients loi sare ma ngo da filler su yaw de binder su yaw de aduga harmful chemicals am bau yaw aduga ma se kai kai na approve to ge hire kan da FSSI fasai hai de ne hai di food safety and standard authority of India do mana so approve to we ISO aduga GMP na so approve oi bane aduna yam na season na banu ai bane ado if interested oi ra ga di ko hong so hong affordable so ai ma kha description da link ka lo hapchiram ge mayam su adum changaga leibiyo yengo adu yam phai ba ko ai di
heavy exercise नत्रगसु सुम अतोप तौरकानसु दुम चावो अदो ngasigi day 3 gi si loisalase day 4 da muk chatlase aduga ai pukse khara handa boisano फजर निंथिरवी माई थोंगनी पामजाबा नुंशिबाना योमलबी किख्रबा नुंशिगी लीप day 5 keno taweba asumang tawada chole ware phamme aido exercise tawdo mafam matang dagi chamana exercise tawdi bunukti gi ngasi de ama YouTube ta yawa ama robot na tawbudo adoi doi ngara 3 days first second 30 clothing do magi tawrame then 40 na ngasi robot ki do adu muk taweba clothing gi do haidi aidi hana exercise kuma tawra mi na teba hamra haidi like exercise mi yam heavy da tawbudo adu dina tamni na clothing gi do why ba ingona hamra adu gi aido robot ki na khara live gi robot ki do muk tawdo ini do khangde han han da ha bai pukse 5 6 7 only 3 days left so no khoi shu khangadi noina dum clothing gi na ta ba khoi weakness ki da khara live khot pa la ya gadi habiro ado ai gym ju ta te ba gym cha tam ni na om yam why mo gi ma ha ta ha push up na te smile ma ga ha ikhala pa do ko wa do like tre bra day 5 ngasi na okay so I am hide day 1 day 2 da was day 5 ni ado ai pukse khara handarame bangarang ngarang du khara noi howi dana ai ngarang gi video adu da half rang de do ngasi do khara de handarame sumaina laye pukto it's like this to handaram ni na is khara di haraure aduga ai na pam ba na koi gi no pai type like apps ka thok do no pina adu apam ha ba ado ai thok te ha ai drung drung lawe ado khalunge lockdown lo re gym chitai ai body khara khara change tore khara khara hande ado ai chak chu yam cha de ba ko khara khara tang cha e ba ko adu gi su Sinthakiba loinai ko adu gi warm up to bu de nam da bane ba ado exercise to bu dum hore se ai gi exercise to bum city si ka manu si dum oi do ini Radharami pairubanung si pantong fanglare tamoina pamjaba I'll show you my result now. Kama hayo no ni pukse khara budi handa yam handa budi oi de ba ko aldo ando budi yam keno to do bene 7 days haije shiam de na ando e hobada di yam noi hobi da na ko ado hojik ti khara handa ya do shi ja dum tawra ga di khara phara ka do male